You take that jersey off for the final time. How do you think you're gonna feel? Very at peace with it and very thankful. Ready to go. Moj Ljudo, ne budem mozgoštima kako sam dobro, hvala na pitanju. Hajmo narode, u ovom videu trening za Kobe Bryanta. Ovo je slika koju sam nacrtao povodom Kobijeve smrti. On i njegova pokojna kćerka. Rest in peace. Tragedija, ljudi, znate sve. Malo čudan efekat kad poznata osoba pogine, umre, preseli, premine, reci kako hoćeš. Pa ono skontaš, čekaj, ako je Kobe poginuo, pa možemo svi poginuti. Ja bio zaboravio je. Zato kad prelazim cestu 6 put gledam gore dole prije nego što prijeđem. Šta ja znam? Ofirno bi bilo poginuti na neki jeftin fazon tipa da te auto udari. Ne znam. Dešavalo mi se u životu, slušalce uhu, ja dijete, idem nešto. Ne okrećem se, silazim s trotoara, ovo ono, ne gledam. A iza leđa mi auto prestiže na uskoj cesti. Razumiješ? I onda kad se vratiš na trotoar, kad auto proleti pored tebe, shvatiš, dobre, iako imaš psećije godine, imaš nekih 9 maćih života. Nekom se potrfi da ima psećije godine, odnosno da živi 7 puta manje, a nekom se potrfi da ima 9 maćih života. Znači, Bog ga spašava u nekim nenormalnim situacijama. Da kažem par riječi u vezi treninga, pa ćemo poslije nastaviti pričati u vezi Kobija. Trening za Kobija, hajmo narode opucat. Ne moraš za Kobija, možeš za nekog ko je poginuo, ko je preminuo, koga više nema, ko ti je drag, ko te jednim dijelom ispiriše ili više ljudi ili nešto. Hajde, neka vrsta odavanja počasti trening. Da udahneš malo dušu u tom svom treningu. Ovaj trening znači bench, čučanj, odvajanje. 3 vježbe, 8 setova po 8 ponavljanja. 3 puta 8. Neću te nosat sad na ovom klipu, malo je nezgodno, ali drugi put ću te nosat, ali 3 puta 8, 24. To je taj Kobijev broj, a nosio je 8, tako da ete neka simbolika. Kreneš, prvo odradiš bench, bum 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 8 ponavljanja, ideš na čučanj, odmah bum 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 8 ponavljanja, odmah ideš na odvajanje, bum 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 8 ponavljanja, sve ukupno 24 ponavljanja. To ti je jedan set, super set. Imaćeš takvih 8 super setova. Možda nećeš svaki super set početi sa benchom, možda ćeš sa čučnjom. Ja sam svaka 2 seta mijenjao redoslijed. Možda i nisam, možda lažem, nešto sam mijenjao, ne sjećam se. Bitan nam je intenzitet u ovom treningu, intenzitet, znači. To povezivanje vježbi bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum, pauzica. Bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum, pauzica. Tako 8 puta i na kraju ti se osjećaš, jarane moj, ko bi poslije utakmice. Ponekad, koliko god da si gladan, moraš proračunat svoj zalogaj. Znaš, zato se kaže zagrizo prevelik zalogaj. Ako si ti jak, nećemo možeš puno dići tu. Skontaj, pošto će biti super setovi, pošto ima neki setova, ima neki vježbica, ponavljanja. Moraš malo odvati, izvini. Bench 80 kilica, mi manje. Čučan 40-50 kila, mislim da on ne više. Mrtvo dizanje, deadlift, odvajanje, ovo ono, stočkica. Stočkica, jaro, taman okruglo, tako nešto, gore, dole, bum, bum, bum i kuća. Kod bencha lezi, diži, stegni tijelo i bum, bum, bum. Kod čučnja ganjaš neku vertikalu da ne držeš lijeđima, nego stražnica, kvadriceps, ovo ono, malo neki rang pokreta, malo gustom, dodirni pod, kaže. Dobro, ništa se to ne mora, nego kako tebi odgovara, jarane, neću da se miješam u tvoje. Kod odvajanja je full, malo te ne nazad da se zabacuješ kod da ćeš upast i kako upadaš sam ga dižeš gore, u biti šupak ti je baglama. Malo sam bio poderuci vance, ova neka debela armatura što dižem sa njom oštra, nije prava šipka, nego to ti ja govorim, dižiš čim imaš ba. Ti vidio u 24 fitness lifestyle gymu neku mega šipku, pa kakve to veze ima s čim? Ako ti čekaš da imaš sve da pođeš trenirat, ba ništa od tebe. Ništa ne treba da pođeš trenirat, sam pođi, treba da budeš živ. Zato i pričamo o Kobe Bryantu. Kad sve svedeš, najbitnije ti je da budeš živ. Ali eto, čovjeku se desilo, nije više živ, svakom se može desiti. Evo, živjet će u nama, mi treniramo za njega, ovo ono, nastavljamo. Mogu treći, mene baš odnio trening, odnio me, na kraju u glavi mi kad je u glavi na kraju treninga, znači nešto si postigao. Bratek moj, težine će doći. Ti ga sam cepaj, ti ga sam rokaj, pa težine će doći ako budeš cepao i ruku. Tijene su mi ove neke udobne na nogama, možda čak i preudobne za ovaj tip vježbi, ali sad neki powerlifting u pitanju, neke ogromne težine. Možda bi smetao mekan John, a ovako do 100-150 kila i ne smeta.
Možda će ti čak više i rad, stopalo stabilizacija, hajde nek radi, ne moraš ti sad nešta. Izgubio kaj 5% sile u lancu preusmjeravanja sile od patosa do mjesta pomjeranja, šta ti jeba? Sam ga cepaj, sam ga rokaj, ajmo narode, dođi u džim, treniraj. Kad se nabildaš, sjeti se ko ti je rekao da treniraš, kumpla. Ako mene jedan dan ne bude odradi neki trening iza mene, možeš ovaj trening komotno raditi ako si početnik. Samo sve težine na minimalne. Ti možeš sa šipkom ovo sve odraditi. Šipka, 15, 20, 10 kila šipka svernuti. Bum 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 bench sa njom, bum 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 čučan, bum 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 odvajanje. Šta ti nije jasno? Ako ti nešto nije jasno, hajmo sad svi u glas, prdnemo ti na uho glasno. Dok ti skontaš koji je pravi hvat na bench pressu. Ja već odradio 6 treninga. Znači dođi, diži, šuti, pa nemojte šakom nabijem. Bilo je malo mamba mentalitija, moralo je biti u treningu, to jest napadaj ga. Napadaj ga, nema sad nešto. Ako se odmaraš, smanji odmaranje. Ako te boli, strpi malo više. Ako je hladno, ti negdje te treniraš, nema veze, progulit ćemo. Nahukat ćemo prostoriju. Sam ga cepaj, sam ga roka. Šta radiš to kad rekom komplet da ga rokam? A komplet rekao, ako ti je komplet rekao, može. Malo zavezao neke bandaže po civancama, šta ćeš? Oguli ova šipka. Ti u biti ako hoćeš neku formu pravilnu na deadliftu, malte ne moraš gurat tu cjevance šipku kad je dižeš, da bi šupak baglama imalo smisla. Ali imaš milion klipova na YouTube-u, pravilna tehnika odvajanja deadlift, pa ti sad gledaš tamo. Čekaj, nije ugao 75 stepeni bio. Trebao je biti ugao od 70 stepeni. Neutralna pozicija kičme je jedna od najbitnijih faktora da bi se postiglo dobrobit. Stav nogu na čučnu treba da bude u smjeru koljena. Ma nemam pojma, realno nije mi ni bitno, ba bitno mi je da sam otrenirao, nisam se povrijedio, moćan sam, sočan sam. Šta ti nije jasno? Znaš kak smo mi ljudi, uvijek sebi tražiš neke mane, uvijek nisi sebi gotivan, svi ti drugi gotivni. Ali ja ovakvu ruku nasuce kad vidim sebe, gotivan sam. Tako da to je to. Trening, terapija, zdrav razum, ca. Nekad je rješenje za nevidljive probleme vidljivo. A kako je to vidljivo rješenje? Pa vidljivo rješenje bi, na primjer, mogao biti trening. Zato dođu u džim i malo ga bum bum bum. I kad ti njega bum bum bum, iako je ponekad teško, sve će ti ostalo biti lakše. Ma ne znam, eto, borim se da vam bude bolje u životu, sam čovjek gluplji ispadne, znaš kako je. Kaj bisere pred svinja ovo ono. Ja bacam bisere. A ko je svinja, ko je zmaj, to je njemu na dušu. Ne sad svinja, ono kao dobra i to životinja. Da ima životinja biti loša. Nego to je metaforički, na. Metaforički mali naš. Hajmo malo o Kobiju i njegovoj čerci, to Điđi, to je veća tragedija kad dijete pogine, naravno. Nemaš ti to. Stvarno je žalosno i tužno i kažem, malo poljulja realno svakog čovjeka kad vidiš da je neko tako poznat, ono, hajmo reći, zagine, može zagin tako lako. Sad te ima, sad te nema tu štapa. Zato uživaj u životu, lajkuj, komentariši, mislim, uživaj u životu. Živi život, eto kako se živi, nemam pojma, ne bi da se miješam. Ja svoje vam nešto tajana, kome voli drago mi, kome ne voli, eto što ja znam, volio bi da me voli, možda sam mu nešto krivo uradi, nemam pojma, na kraju krajeva, eto. Ko čovjek? Ne može se sad nešto ni potrgati da bi te ljudi voli, ali ne može sad ni pustiti kao ne voli me ljudi, ne volim nijanji, pa dobro, eto šta je možda do tebe da je nešto, možda brate smrdiš pa te ljudi ne voli. Kobe Bryant je ikona čovjek bio, kad si dijete, kad šutaš na koš kažeš Kobe, kad brzo trčiš kažeš Schumacher, kad si nešto jako ovo ono kažeš Schwarzenegger, je, kad vodiš ljubav kažeš kompleksaš, ovo ono. To su ljudi ikone, u svakom polju ima neko. Vamo je Kobe, imaš neke, hajmo reći, LeBron, Jordan, ne znam, Magic, Bird, ono kako ide dol sve pa Chamberlain, hajde, nebitno, to su neki historijski basketaši. Od svih ti ja najviše volim LeBrona, eto, izvini. Volim LeBrona, jednostavno koliko je frajer, mašina. I Kobe je bio mašina, nemaš ti tu šta reći, onda i Jordan bio, svi su oni mašine. Posebno uz Kobijeva je taj njegov nesalomljivi duh. Taj njegov atak, razumiješ, taj njegov mentality. U tom je bio najveći. Kad je utakmica, on ti je najveći neprijatelj. Poslije utakmice je dobar čovjek o hljeb, razumiješ, sve ovo ono. Nema nekog posebnog druženja sa njim, ali će ti dati savjet, nasmijat će se, znaš. Ali dok je utakmica, kad igraš protiv njega, sahranit će te čovjek. I ono, kad je tek poginuo, nisam odmah letio da napravim klip jer bio sam prilično emocionalan, izvini. Znam, ako pođem snimat, bit će više one priče. Ne mogu da vjerujem da se to desilo. Kako velika tragedija, ljudi moji. Shvataš, bilo bi više nekog sažaljevanja. Ako ti znaš da čovjek koji je poginuo ne želiš da ga sažaljeva,
Šta ga onda sažaljeva? Desi se, ljudi poginu. Par mojih drugova je poginulo. Šta ćeš? Hoš ti poginut sad zbog njih? Od svega toga je naravno najgore što je ćerka poginula. Dijete poginulo, nije stiglo ništa. Ali makar je u tom trenutku bila sa svojim tatom. Ja kad sam crtao ovu sliku, htio sam da ih nekako predstavim bez sažaljevanja, ali da pobudi u čovjeku lijepu emociju zahvalnosti za ono što imamo. To je horor bio, to je strašno vjerovatno kad su oni pali s helikopterom, kad su padali, to je nevjerovatno strašno. Kad pomisliš na strah koji je ta curica u tom trenutku imala, to te baš rastuži. I vjerovatno je njen tata Kobi zagrlio u tom trenutku i tako su i poginuli. Ako će se desiti najružnija stvar na svijetu da dijete pogine, onda eto makar nek pogine u zagrljaju svog tate. Ja sam želio kad neko vidi od Kobijevih bližnjih, od Điđijevih bližnjih ovu sliku, da prouzrokuje u njima lijep osjećaj. U stilu, iako se desilo loše, iako je vazna razbijena, ne možeš ti doći i reći djetetu što si razbio vaznu, razumiješ? A isto ti je s ovim. Ako su ljudi već tragično nastradali, zašto dalje budit horor u ljudima kad se sjeti toga? Nećemo, budit ćemo ono najljepše. Dobro, pošao sam i ovdje emocionalan bit, ali šta ću, nisam robot. Jer ja sam to vidio nekako ko dijete. Ona se vjerovatno osjeća kriva što su sad svi tužni što je ona poginula. Znaš ono, zato što su tužni zbog nje i svi plaću zbog nje i njenog tate, sad ona osjeća krivnju. Prvo sam zamislio tako da ona kaže svom tati Kobiju, tata osjećam krivnju jer svi su tužni zbog nas što smo otišli malo ranije, razumiješ, otišli malo ranije. Sve su to neke riječi koje bi dijete upotrijebilo. Osjećam krivnju, tata, on joj kaže why baby, ono kao zašto sine. A ona njemu zato što su svi tužni zbog toga što smo ranije otišli, a oni ne znaju tata da se ja osjećam najsretnije pored tebe gdje god da smo. Jer dok su bili živi, dok su bili zajedno, svaka njihova slika, njihovo druženje uzrokovala neku sreću kad ih vidiš. Vidjela se sreća na njihovim licima, vidjelo se koliko ona voli biti sa svojim tatom, družit se, pričati o košarci, ovo ono. Čovjek je volio svoju djecu, mislim, svako voli svoju djecu. To sam ono na prvu, ali na drugu sam shvatio, dobro, iz neke njihove perspektive, ako su već preseli, postali ti neki anđeli. Šut luh bilo, ne znam šta pričaš, kak je anđel pa. Ja sam ih vidio kao anđele, pa ti kako hoćeš. Vidio sam ih u onim trenucima koje najviše vole. Druže se, pričaju, prave jedno drugom društvo dok njihovi ostali ne dođu. Ne žele da ih požuruju da dođu prije vremena. Pazit će ih, čuvat će ih koliko im dozvoljavaju pravila drugog svijeta. Žao im je što je mama tužna i ostali članovi, ali na drugom svijetu ne postoji tuga, samo ljubav. Ali pošto na drugom svijetu radiš samo ono što voliš, predstavio sam ih ovdje sa košarkaškom loptom i kao da igraju za neki tim raja, Heaven. Ona ono kao za juniorski tim Heavena ima večeras utakmicu i govori tatici ono kao, tata malo sam nervozna, strah me, hvala ti što si ovdje sa mnom. A on njoj govori, ne brini sine, znaš da te tata voli, u tom smislu, shvataš. Tu je čovjek, podrška je. Iako je on taj neki Kobe Bryant, uvijek je za svoje dijete tu. Teško je to izvesti. I kad neko umre tako mlad, zauvijek ostane upakovano to njegovo zadnje stanje. Njihovo zadnje stanje je brižnost, ljubav, prijateljstvo. Naravno, žao mi je ljudi, ostali koji su poginuli u tom helikopteru. Kažem ti, tragedija je, nema šta, stalno se to dešava. Ovo ti je znak da se svako može desiti. Ali ima jedan poseban efekat u vezi Kobe Bryantove smrti o kojem sam ja razmišljao. A to je da po nekoj logici ne bi poginuo da nije imao para. Mislim, lako je to reći. Svako ima tu neku svoju sudbinicu, šta li? To što je imao para, što je bio uspješan, što je bio pametan na kraju krajeva, da shvati da može izbjeći saobraćaj ako ima para za helikopter, to ga je ubilo na kraju krajeva. Jel to ispravno bilo, nije, ali ne znam, neću da se miješam. Da nije poginuo u helikopteru, možda bi poginuo negdje kao domar u nekoj školi zato što se ukliznuo na friško očišćeni pod, ne dobro sapran, pa ostalo viška likvija, bilo klizavo, ukliznuo se puku glavom, ne znam, kažem ti, šta mi znamo, možda bi poginuo u 26. Ako živio do 40 neke. Ali samo hoću da spomenem taj jedan fenomen, specifičan ugao znači. Ako se voziš 2 puta u helikopteru, manje su šanse daš poginuti nego 1200 puta. Ako znaš da se negdje statistički svaki 1000. put negdje helikopter neki sruši. Ja sam i nacrtao tako da su zajedno, tako da im je lijepo, tako da su nasmijani, tako da su u nekom momentu razmjene lijepih emocija, tako da su u nekom predmomentu rađenja nečeg što voli. Na primjer, ona će večeras igrat utakmicu za juniorsku ekipu Raja, a on će bodrit.
i malo duplo značenje u riječima gdje je ona nervozna pred utakmicu, na primjer, a u biti govori da je preplašena i nespremna i da je šokirana od svega toga što se desilo i strah je osjetila u tom momentu. Ali ipak strah je prolazan, zato se odnosi više na tu utakmicu koju će imati večeras nego na taj moment, jer taj moment je već i zaboravljen kad si ti na drugom svijetu, shvataš? Ne postoji kaj drugi svijet, pa dobro, ne znam. Valjda zato i služi crtanje, da bi nacrtao nešto što ne postoji ili nešto što se ne može opipat, nešto što nema u realnosti, treba da nacrtaš, da predstaviš, da napraviš konekciju između umjetnosti i realnosti, da ta realnost može kopirati umjetnost i obrnuto. Da stvoriš nešto novo. To sam ja uzeo neku njihovu sliku, doslovno prosto obojio sve realistično da bude do zadnjeg piksela. Šta bi postigao? Ništa. Sam bi kopirao nešto što već postoji. Iako se desilo loše i tragično, makar da preko slike prenesem neki efekat, pa lijepo je makar što su zajedno na tom drugom svijetu. Ako sve crno, ubacit ćemo makar nazor malo bijelog. Kad neko Kobe Bryant to vidi ovo da kaže, ja, lijepi moji, makar su zajedno. I to vječno u nekim prelijepim momentima. Dječje neke nevine dobrote i očeve beskonačne podrške i zaštite koja se nastavila iz ovog svijeta u neki drugi. Ako je nije mogao zaštititi u tom trenutku od same pogibije, niko od nas ne zna. Možda je on u tom trenutku nju i zaštitio i žrtvovao se za nju, zaštitio je svojim tijelom i nekako održao njen puls dok je ne spasi neko. Ali ona od te tuge i želje i šoka da bude za svojim ocem jednostavno je ugasla se, odnosno zatražila od Boga da njen otac ne bude sam na tom drugom svijetu. Tako ja to vidim. Naravno, to je film, ali kažem ti, ako je sve crno ubaci malo bijelog, čisto da od misli koja je ružna i tužna napravimo misao koja uzrokuje sreću. Ako me podržavate, lajkujte, komentarišite da YouTube misli da sam popularan. Što se tiče slika, narudžba, vaših želja, javite mi se u poruke na Instagram kompleksaš. Trenirajte, volite svoje, čuvajte svoje i budite zahvalni za ono što imate, odnosno za one ljude koje imate. A koje nemate, rado ih se sjetite. Pa nekad odradite i trening za njih. Pozdrav.